ubeka uNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela abazalwane, ubaba uMpostoli uNsibande, umama uMpostoli uNsibande. Ngibingelela ubaba umfundisi Mabaso oshayela insimbi. Ngibingelela umfundisikazi weMC uMamzwane. Ngibingelela bonke abafundisi nomama bakwabo. Ngibingelela obaba bonke abakhona nomama nabantu abasha nabancane kuSunday School. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Kade ngisacela nje bazalwane ukuthi Sindi Nxumalo angisayinele uma seku 5 minutes. Ngabe ngaphezulu 5 minutes. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Igama lami bazalwane ngingumama uThelezi wala eMnambithi la izakheni. Ngilalo ufakazi kakhulu bazalwane okubonga uNkulunkulu. Ngisekhaya lezwi bazalwane, ngangena kule group bazalwane ngo-2022 egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngifakwa enye nje ingane bazalwane. uNkulunkulu wangisiza ngoba enhlizweni yami kwakunaleyo silonda sokuthi ngifuna uJesu. Haleluya. Noma ngikholwa kodwa uJesu ngiyamfuna. Haleluya. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi bazalwane ngike ngahamba last year ngaye enkonzweni eRichards Bay. Kwakuyinkonzo yabesifazane bazalwane, bangaphosisi ngathi kwakuSeptember egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiwumuntu ke bazalwane, ngumntwana kaNkulunkulu. Ngineminyaka eminingi bazalwane engangazi ukuthi nginesifo bazalwane. Mina kade ngingakhululeki ke bazalwane njengabanye abantu abakhululekayo uma sebedlile. Kade kuphela nje bazalwane noma u3 weeks ngiyadla ngiyaphuza kodwa angikhululeki bazalwane. Kube iminyaka ke bazalwane eminingi, mhlambe ungacabanga ukuthi mawuthi iminyaka eminingi mhlambe u7 years. Cha bazalwane, mhlambe ukuthi u14 years, kube ngephezulu kwa20 years bazalwane ngiphila lempilo bazalwane kodwa ngingaguli indawo. Haleluya. uNkulunkulu wangisiza bazalwane. Ngiye lenkonzo etabeni yendlu kaJehova ngiyabonelela bazalwane. Asizile angizile kuzophakamisa bazalwane ibandla lasetabeni yendlu kaJehova ukuthi lingcono kunamanye amabandla. Cha bazalwane, kodwa ngizophakamisa uJesu bazalwane ukuthi mzukwane ngifika nje esaweni laseRichards Bay lasetabeni yendlu kaJehova bazalwane. Ngeze isisu sami bazalwane ngathi hawu kwenze njani eswini sami. Haleluya. Sangena ke bazalwane hayi kwaba sekuthi ake ngihambe ngendlini encane. Ngafike ngakhuleka. Ngiwumuntu ke bazalwane ngoba sengishilo ukuthi indlu encane nje bazalwane kade ngingathandi ukubona umuntu njalo usendlini encane, njalo usendlini encane. Mina bazalwane ngineminyaka engaphezulu kwa20 ngingayendlini encane. Kodwa ngokufika bazalwane uNkulunkulu wangisiza ngiseRichards Bay bazalwane. Ngakhululeka bazalwane, ngase ngathi ngifaka iphilisi bazalwane. Kuze kube namhlanje bazalwane ngiphila njengabanye abantu. Endlini encane bazalwane ngihamba njengabanye abantu bazalwane. Ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Amen.